Oh no. Boleh Pak Fen? Hamut ngadi mensono. Boleh Pak Fen? Regane gastai. Bahasa keno rismiu. Ya kibri bapa. Pengati? Ting ting ting. Ngalai kemno ngati piting. Ngamtip ya, di mana? Ngati manga. Boleh ti. Peleng ngani kata sai sniu ikan buai. Alang dileran. Ngalay ngamang pismuman bawan namin. Ipat piting, iway pada labi kimi hey pismuman. Hamtam email ilay ila ay kulay ya piyak to kasni. Yang pismuman ang badog bawan namin. Sentip dileran ba don hangal dum. Lang balay kita. Ngaw ang bakamno image ng pi ang ingat. Ngas ngaw ba email yang kublay ba rin? Oh, kublay pasa. Dip ang Deban si ang pusat ang tingyaday ng piputa.
mang ngam sekali ranyu. Dia tampan tende sebelah pir ngam penuh. Dia nak kadang ngalek ranyu ini. Ngalas nutu tembau sekali emang. Dari jengah namar ba. Harai sungai jadang ang kita. Habang kita habang kayeng ru tang susung ngapi ngalak penset. Banwan mare bati. Ihebru tang jui hilah jam. Ikong sim rukun. Dah keli ngaang mana bakun. Kita buat res sama nanti. Kadang di ngam bercilong. Ya itu. Dia tak seni bat benda. Ngatrai patip sekiwe. Ni kepuaru lamit pidang dan bandang ini kena. Ang kumna kay imay kira yang ngail ang Ngelaang em bapin am sengawi image nga an sengawi tangba balai. lele. Lele. Ni ngelas. Ni kepuaru lamit. Dina ya kepuar kadang kon si kendel kaya aku isi. Oh no. Ông nữa, cho xe, nhớ đi bắt nữa. Hả? Tadi kita sebab pada apa sekali? Kayak sebab buru. Oh. Oh my god.